هاي، هعرفكم النهارده ازاي نشيل اي لون احنا مش عايزينه من الرسمه. زي ما انتم شايفين طبعا انا بوظت الرموش ازاي، فانا عايزه اشيل كل ده. طب هعملها ازاي؟ تعالى اوريكم. ببساطه كده هحتاج معايا فرشه وميه، متقلقوش دي ميه بس لون ابيض مش لبن، ومناديل. ويلا بينا بقى، تعالى اوريكم ازاي اعملها. بصوا، هاخد كده شويه ميه واحط هنا. بصوا بقى لونها اسود ازاي، وهروح عامله كده بالمناديل. شفطت اللون، شفتوا ازاي حصل؟ اوريكم تاني. باخد ميه، الفرشه بتبقى مليانه ميه، بميمن كده اللون، واهم حاجه ما اسيبوش ينشف، واقعد اسحب. شفتوا عملتها ازاي؟ هخلصها بقى واوريها لكم. شايفين تمت المهمه بنجاح، بس هتقل بقى عليها شويه الوان عشان الاسود اللي انتوا شايفينه ده ما يبانش. وبس كده نكون خلصناها وشيلنا الرموش بالحاجات اللي احنا مش عايزينها. ولو عايزين بقى تشوفوني وانا بكملها قولولي في الكومنتس.